Hallelujah. Yeah, if you feel a lot of what I'm fatalo fatu today, tayao, tato galesia sunan fa. I go on a tour to eat about for the tour. Yeah, the matter for yeah, to all of our beyond the fight up for ina. Fatasi mai mato lumo kama batafai lagi. You are welcome in the name of the Lord as we here to glorify and worship Him. Hallelujah. God bless your heart as we worship and honor Him this morning. From New Year to Loto Tapua. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Sao loto, if you're too light, tap white, too light. What do we are tap white? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me?
Sionia, Jerusalem, Loa lo fa fa pale pale, Sionia, Loa, ele, Loa tua. Sa o tonu, o sa ile lo fa pe o atumama, Sionia, Jerusalem, Loa lo fa fa pale pale, Sionia, Loa. Good morning, church. O se upu e taitai hai le tātou a ingale. Tātou tapu a ingale nei tai au. O te whaitau ina salamo. O masani ai le tātou a inga. O masani ai un tātou whaalongo i ai. O salamo nei e tāwita se lau maratolu. Whapea nisi o matau pusi sili o e tau ta uan matau pusi sili o salamo ne ta vita o tu sia o matua lona o langa. Te le lopo le a tau sanga o matua lona o langa. Pa mai, louanga ngai ia e wha manu atu i a Iova. O mea o mafoi I te tonu I a te au. Wha manu I lona sua whapaia. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. God salamo na tavita. O tāua tūsia le taimi o lona o langa matua. O tāua ia tāwita o le taimi. E leto I mai maua sona taimi e wha mai maua I le tapua I lona li. That's why we're here this morning. You left the comfort of your home. Malulu le nei tai au. Wa e tū, wa e sau. A wane mai maule taimi. Nei taimi o tātou whapitoa e whaavele tātou vi inga e lo tātou o li. Tātou whataua. It's a sacred time. It is time for you and me to give it back. Say, thank you, Lord. Let's acknowledge His goodness. E tātou vivi I a te ia I mea uma lava na whaia. Pai vai le se upu o pese Samoa e whapea. Aua nei muta le whane ne e
le tua. Don't stop praising Him. Nei tai au e sau ave le viinga I le tua. Ave maloloto atoa. Olo nganga atoa. Let's pray. Father, thank you. Tō mau whiawhia lau whanau e o mai. Renei malu o mātou o mai. Se o mātou vivi a te oe. Se o mātou whawhitai alo alofa. Ma mātou whanene e a te oe. Whawhitai lo alofa na wā. Na tu atu lo a inga lo mātou a inga nei o la whanau lo mātou tua. Le vai aso tua nai. Mātou maua pēr le leo le whiawhia. O mātou maua o le whawhitai o mātou malosi o iai. E o mātou maua le anganga pēr whetalai mai la upu. E alai a tawita I aua nei mautaimi. Ai a mātou o vatu le nei taimi e whapitoa. Ia si I le vi inga oelo mātou oli. Talo ia te oe nganga pa iae. Fe soswani ia I mātou uma. Ia mātou langona lo pai mai, ia mātou langona foi. Lo mātou lo atu oe lo mātou tama. Au mātou bibi ma whawhitai a te oe le nei tai au. You're the Alpha and the Omega. Let's worship. You are Alpha and Omega. The Alpha and Omega. Hallelujah. You are Alpha. You are Alpha. The Alpha and Omega. And Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give
Hallelujah. Mātou whanene e ia te oelo mātou tama. A mātou le mātou veiga ia te oelo mātou atua sirisili. Olo mātou atua e mamalu. E pa ia. E le leipea oelo mātou tama mātou te whawhita ia te oe. E ma e olo walo mātou ali. Mātou vi ia te oe nei tai au. O le vi inga ma le whaane tanga. Ia vaturo no whali. O oe te tau ai. O oe ono me ai. O oe o le tua e tō tasi. O le tupu o lo mātou li. E ao na mātou vi ia matapua ia oe lo mātou tua e tō tasi. E ao na mātou whamanuina. Lo alofa lo mātou tama. Mātou tau pēa lau le lei. Wa e matangofi e pēa oe lo mātou tama. We thank you, Lord. Lord, you are amazing. Your amazing grace. We can worship you. We thank you, Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Yes, Lord. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oelo mātou ali. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion as long as life endures. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. Like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Oh, Motanga, Uamatala, Tua
mātou tama. O lau alofa tu noa lo mātou ali. O mātou whalongolongo nei tai au. Le ai se mea na mātou whaia. E le ai se mea mātou te mawhaia. O na o lau alofa tu noa ua mātou olai. O lau alofa tu noa ua e whoa ia I mātou lau whanau. O lau ami o tonu ua e whoa I mo I mātou. O lau whaptutua ta māua mātou olai. Mātou whawhitai. O lau upu o mātou whalongolongo ai lo mātou. E mātou o te ola le nei o langa. E au noa. Moso mātou lelei. A o lau lelei lo mātou atua. E au ai ora mātou I vi a te oe. Ia le muta lo mātou whane nei a te oe. Ia le muta le mātou whawhitai a pēr oe lo mātou atua. E mātou te vivi pēr I a te oe. E mātou tau atu I o luma lo mātou tama. Ua oe, o le alofa tu noa, o lo alofa muti vale I mātou lau whanau. Ia whamanuina pēr, o e lo mātou tama. Le nei tai au o mātou I lo mātou tupu. O lo mātou o lisiri. O le tupu ai o Samoa. O le tupu ai o le mātou ainga lotu nei. O le tupu ai o mātou ainga tai tōtasi. O le tupu ai o mea uma. O le tupu ai o le mātou mafutanga I au kilani. O le tupu ai o le mātou uso I au whanga malea I he tuisi. O tupu ai me uma lo mātou tawai o mātou pese. Oi o le tupu ai. Mātou pese. O ele tupu mori, Yesu e na o. He au le pule tonu, le pule e olai. Le tupu boe o tu
O lo malo, o le malo e file mu. O lo no foali I tama. O lo no foali e mawai le file mu. O lo malo mātou te o atu ia I mo mātou whanaunaunga. Ia maualunga se vi inga oe lo mātou tama. O le malo na e fola ia I mātou. A mātou tali tonu ia te oe o mā fofola. O le taunu unga le o I mātou lo mātou tuma. Mātou vi ia ma vi ia pēa oe lo mātou. Ia whamanuina pēa lo suafa lo mātou ali. Tai tele lo mātou tama. Pita tele lo mātou li. A mātou mawhau I o mātou tangata mo lo mātou ola. A mātou loa I lea. Ia mātou vivi I pēa ia te oe. O whawhitai a pēa oe lo mātou tama. Na le se no oe lo mātoli. Te manu e whano I mātou. Mātou vivi pēa mawa whitai le whaolotanga na e whaia mo I mātou. Mā whitai mo lau upu. Mo fola mo mātou awa oai. Au no ma oe. E le aise mātou sulfanga lo mātou tama. Mea pēa oe. Ma whai to o lo mātou ola. Ia mātou tapua ia oe, ma mātou vi ia pēa oe. Ia le au noa I o mātou ola. Ia so taita sima tai umbalava. Ia mātou loto lo nofo ali. I lo malo le lei lo mātou tua. Ia vi ia ma vi ai oe. Whababau. Vaulava o no Yesu. Amen. Amen. Nala mai lalo tai. Thank you, Jesus. Yo tātou taulanga, tātou foai. Let's pray. Ta maolo mātou o langa, tau tua mo oe. E au pēo na mātou whaipitai a pēo oi mea umau e whaia. Yo mātou ainga, yo mātou ngaluenga lo mātou te mau mau ai tupe. E mātou te olai, ai a mātou sitai pēa I lau folfolanga. E whoai mo lau ngaluenga lo mātou te mā. E mātou whoai le nei tai au lo mātou li, ai lau whauunga, lau whamrianga. Whamria whoi oi ainga lo mātou ainga nei. Ona Yesu. Amen. Amen.
Ia whatalofa ma whawhiro I atu le aingo le tua le nei tae au. Ia le ngata le tātou a inga le loi fole nei whale. Ia so sea tali so sea whino o le tua. O le whai ona maua mai le nei. Au unanga ia whawhiro I atu o le sua whamanu maa lo Iesu lo tātou li. Whawhataima vi ia le tua e la tō na ngā lulue. Ia. Tātou whaitaulanga, ia mau unaina, lona suafa. Ia o le neita e au. O ne meane ua ngalo ia te auna whailea ma usala, o lo mole mea lo whaanga o le sunga nanai, whatu ia au, tupa ia male mamanu. O aso, vai aso uma lava mole mai ai ia. O isi teimi te le whailo atu, but they're praying for us as we do pray for them. Lo penauna lo fatele mai ia matstalo mai fo I mo tātou. O le nei tae au, le amos whama losi mo tātou ma le tusi o le lua Korinito. If you have your Bible, then turn to 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4, as I'm going to read it in Psalm 1 from 13 to the end of that chapter, which is verse 18. Korinito rono mata lua Korinito rono mata upe wha whaitawina whaupa sifu male tolu sa ia o ile se fulu male valu o fionga pa ia lo tātou lii lo ia te mātou lea lava loto whaatuatua pei ona tūsia o o whaatuatua o le mea lea na o tautala atuai o I mātou foi wa mātou whaatuatua o le mea lea mātou te tautala atuai Wai loa I mātou o ia na toe whaatu I le li o Iesu. E toe whaatu fo e ia I mātou ia Iesu. Matu I na atu I mātou whaatasi ma o tō. A wā ona o tō o mea uma. Ina ia whaatele ailevi inga I le atua. E le whaafetai o le tōtele. Ona ole alofa tū noa ua matua tele. O le mea lea mātou te le whaavaivai ai. A wā e ui lava ina tau wau ina umalo mātou tangata I whafo, ua whafo wina le I tutonu, I le aso ma le aso. A wā olo mātou puapua ngā ma māsangia ma le vave mawai, e tupu mai ai mo I mātou le manuia ma mafa, e matua silisili e se lava ma le whaavavau. Olo o mātou le mana tunatu I mea ua vaaya, a o mea e le vaaya, a wā o mea ua vaaya e ngata mai ia, a o mea e lewa aia e whaavavau ia. Whamanuia mai lea tua tusa ma le whaitawina o ana fionga pa ia. Iovalo mātou tua, mātou whaaftai atu e tusa ma ua fionga na whaitawina. Mātou I loa au lava fionga mo I mātou whaatonu. Ma ta ia la aila mātou sa valinga I leo langa te whina ngalo aia I mātou. Mātou te talo, te ia lofa ma e fisoso ani mai. Au mai ale mā losi mātou te mālamalama ai au a fionga. Mai se o le mana mātou te usta ia ai e tusa o lo whaasino mai. Whamnuia o i o tangata ma le lātou whaalongo. Whamnuia fo I mea whainga luenga I o au e ala tuai lau sa vali. Sili sovi inga ono Iesu. Amen. Amen. Tātou iai le nei vai tau le suinga o le olanga. E nofo matoe mana tunatu whaatu sa tusa le nei taimi I le se fulu tau sanga taluai te le se senga te le se swinga. If you seriously look around you, you'll realize a huge difference compared to the last 10 years. Technology, huge difference. The way people live, huge difference. The economic, the wealth, different kind of sickness that we are now discover, many things that we never heard before that we are now see and witness in this time in our lives. O lui tau mawhainga tā, mea sa tātou le mawhawawina. Many challenges that we now face, things that we never expected that will come our way in life, we are now facing it as a reality in life. O mea na e manatu sa mamau ua lata mai, you're living right next door to it, or you're living with it. Mea na e popole ai ua veo ni mea moni lo o langa.
O se mai sa e le whapea lava e le mawai oe. O le nā a le mai e lo uso po lo tama wa e mai ai. Mea whapea nā. O ni winga o se ainga sa e manatu e whava vau o na whealofani o fōlinga mai o wheutai. O se winga o ni ainga sa le iai maso masar salo e iai se teimi e iai se vā o whapea nā o na vā ia so nei. O le ale mea le tom whai e tu atu i lau whina ngalo i le nei tae au. E tu tupu whainga tā. E iai whawhita auli. E ui lava no tātou nau e saunga le mua e pema file e mua e pēr sa valinga. That is not truth. That is not a reality in this life. Even though we hope for smooth riding, we hope for healthy living, that is not a reality. A te loa le sao, ma le moni o le nā mea. O le mea lau te whia whautua, ma wha manatu lau whinangalo, a luluina le wholaunga, a whātia le sa valinga, a wholinga mai ua pesi mai matangi vale o le olanga, ma ua ngā uia ma sengia, lau wha moe moe, lau loto tele, lau mawhana whananga, lau fianga, o te whia mana o ta watu ia te oe le neitai au, o oe o le kerisiano, tā tau o whanau o le atua. E iai lo tā wha moe moe. We have hope. E iai lo tātou wha moe moenga. O te whia kōru mai i le momo Tesalonia, whāsfuma le tolu, ia upo Paulo i le kālesia whai mai. O te loto ina ia o tōu iloa. This is from the apostle. The one who has the authority to rule, to preach, to tell the church what to do. And when he speaks, that is the word of God for the church. And these are his words. O le fionga le tuwha mai. O te loto ina i o tōu iloa le au soe. I le mata upu i e o momoe. Ina nei o tōu whano noa. Ea, pei o isi e le aiso lato wha moe moe. O le wha moe moe ola. O le mauti noa. You know, when we have hope, our hope is not the same with the world. Hope that the world possesses is the wistful thinking. Like they're wishing, they're hoping for things that there's no guarantee of happening. But our hope is 100% guarantee because the one who gave us that hope, not only that is faithful, but he is able to accomplish his promise. Because our hope is upon his promises. O le tātou wha moe moe, o lo iai iana wholofolanga. E le ngata lai na wha maoni o ia, ai mawhai e ia, o na wha taunu ina, ana wholofolanga. O Yesu lava na wheta lai wha mai, na te le tu uina i tātou, wha pei o e ua matu oti. Ola se wha moe moe mau ki hoa. Wha mai na te le tu uina i tātou, e makarkus pa ia, o Yesu e le suia. E makarkus pa ia, o le atua e le pepelu. Au tau toa koe ke o se mea, e se mea, e whapengaunga whasala vei, e malem whaun whataunu ina. I say, because I'm just a man. But Jesus promised, and surely he will fulfill. Why? Because not only he is able, but he is faithful. Not only just a man, but it's also God. Mai kalkus pa ia le peus fuma le tolu whai pua lima, mai ia au noa au tou a mio malamata pepea, ia ngata, ia au tou mana au mea wa ia te au tou. Listen to this. A wā ua whetalai mai o ia. It's his word. O le awhionga le atua o lona sauno mai, it will make a huge change, huge difference. A wā ua whetalai mai o ia. Ea, o te letu ua lava oe, o te letu u lafoa I lava ia te oe. O tātou tangata ua iailo tātou whamoe moe. We have hope. O I la tōlau e whamoe moe. Me mua mua me lua. When I say me mua mua me lua, you know it's going to be short. Wai lua. O me mua mua la me lua nei. O e ua iailo la tō whamoe moe. O tangata tali tonu. They believed. If you're not a believer, there's no way you'll be a possessor of this hope. A whapele o eus tangata tali tonu, e le eise whamoe moe, o ia te oe le whamoe moe lea. O tangata tali tonu la, e iei meo te whiamana e whasingo ia I tātou, e tusa e mo tangata tali tonu. A mai kala kuspaia,
O lo ia te mātou lea lava loto whātua. Having the same spirit of faith according to what is written. I believe. And after that it says, I believe, therefore I spoke. We also believe, therefore we also speak. If you believe, this is what you do with your belief. What? Speak of your belief, telling of your belief. You tell others about your belief. And that's exactly what Paul and the apostles did. They believed, and that's why they became evangelists. They believe, and that's why they became preachers of the word. They believe, and that's why they became vessels and spreaders of the gospel. Why? Because they do believe. Are you a believer? Are you a believer of this gospel? O oe se tangata tali tonu. E te loa, e te tali tonu, e te malama lama, e te ioe i le tala lelei. Ava peo lau kale, yes, o le alau mea ngai fai. O le alau mea ngai fai i le tala lelei a Yesu. If you believe, your next move is to speak concerning your belief. O le tato whatua tuanga, o se whatua, e leo se whatua tuanga ngu. Your Christian faith should not make you mute. Should make you a speaker, a teller of our faith. Paul was in great distress and affliction, but notice his reply. In verse 13, but having the same spirit according to what is written. According to what is written. His whole ministry was according to what is written. His personal conduct, his leadership was guided by the word of God. O le si fai longa leo tangata e wha moe moe ea, e usta ia mamuli muli, ta ia a fionga pa ia a le tua. Paul always refers back to this, as it is written, as it is written. What that tells us? His regard of the word of God. O le upo le tua sa fai maona ta iala. O le upo, e moni o tātou o tangata sa waina, o no le tātou whātua tuanga, au tātou sa waina, ma tātou ngā luenga, e le tū ai se malo, aia, e tū malo i le upu a le tua. E sao ma vi ia le tua i le upu a le tua. Mea ngā tāua i lo tātou i loa o fionga pa ia a le tua. A pa ngā tia tātou ua nao na whaia o tātou ma tangata e sa waina ono lon finangalo a petai o le upu a le tua e ta ia la ina i tātou. Se lo tātou le upu a le tua, se lava mea tātou te whaia. Whamai le whai salamo, a muia le tangata e nau i le tū la fono a Yehova. A whamai e le mia, wa au maua ua fionga, o na au aia lea. Eat the word of God. Your body eat the rice, your spirit eat the word of God. O lo wanganga e aia fionga pa ia a le tua. And you know, when the council of Jewish leaders ordered Peter and John to stop what? Not stop dancing, not stop acting, no. But stop speaking or teaching at all in the name of Jesus, the Word of God. I say, because the Word of God contains life. O le upo le atua, o lo iai le ola. E whalongo le talia a Peteruma, but Peter and John answered and said to them, whether it is right in the sight of God to give heed to you rather than to God, you, Peter, judge. For we cannot stop speaking about we have seen and heard. And that should be our attitude in the church. O le a mionga lea, o le tūma le hanga lea, e te tauana ia i tātou. O le a, pe sawaina, pe inosia, pe vaoia matawhia, e le mawhai ona tuua. O le a, lo tātou tautalatala, i mea o tātou vaai ma whaalongo iai. O le a, o le tala le leia le tua. When you have seen and heard Christ, nothing threatened you. No power, no force will shake your faith. Le mawhai le mativa, le mawhai le le taongolima, le mawhai le le kaukaua, le mawhai e whainga tā o mai,
Ma pua ngā le nei o langa ona vau ia I tātou. For we cannot stop. We cannot stop. We cannot stop. Are you stopping or thinking of stopping? Wa e kur ka ofi po e saungi e ke kur ka ofi. Fa men fa malosi ale fionga le tua le nei tai au. We have hope. O tātou Cristiano e yailo tātou fa moe moe. Nau kaka e leise fa moe moe o saungi ka ofi. O saungi e tu. Ua fiu. Ua lefia iai. Ua vai vai. Ave me kalkuspaia. We have hope. O tātou fa moe moe. E leise fa moe moe matea. O le fa moe moe e ola. And if you are stopping, why you stop? This should be one of the things we cannot do. Anything, so se mea lava, o le mea le te tau e tātou na whaia, o le a, o le tū. We are not doers. We are not stoppers. Why? Why you think such a way? We have hope. We have the living hope. Stopping speaking and teaching in the name of Jesus is not our option. O le vau ia ma le tuua. O le tala noa le ao ina ma le ao atu le fiongpa ia le tua. E le o se vaenga o le tātou olanga. Pela o le tala noa le uso vasu o tua na iatu. E upu ia. E inosia, e tangia oe, ona o lou whātuatuanga. O lesi mea le tangata tali tonu, le tangata le iailo na wha moe moe. Whai upa sifuru wha lava ngā, wha mai, uai loa I mātou o ia na toe whātu I le ali o Yesu. Mai, knowing that he who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus, and will present us with you. The other truths about these people that possess hope is this. They know the future of the church. One of the most encouraging truths in our journey is this knowledge of the future of the church. Ole lotu e iai lona lumanai. Ole alona lumanai. If toe fatuina I lātou fatasima keriso. I don't know if you're aware of that truth. You know, we're living this life. One day you will die. E o so aus ka vale o malemo o sami. Pe o tangata vale ina o ngisi shopping center. Any death comes to us in all sorts of ways. But I want you to remember these things. We have hope when we die. This is not the only life that we're going to live. There's another life after this life. I left a pair like a faumaka and you claim that life. No, that life can never be yours outside Christ. You got to be in Christ. In other words, you got to be a believer. You got to be a doer of His truth. You got to be a possessor of this hope. And we only have that hope when we are in Christ. Fatoa iai lava e tātou le wha moe moe ola lea. Pe a wha peo o oeos tangata talitonu. Langa o tele, o e whalongo I mō meo maliu, e ke lewa ai le wharisa, I le ngalo makua, ai whaile mo le maua to ina whai mai, ia ai nei o ia le file mua whaava vau o le li. Ai leo se kerisiano. E leo se kerisiano. E le I whaia se tau tinonga, e le I whaia se filifilinga whewai ma Yesu, ma whaola ina le nganga ia Yesu. Ele I ni fua I loa ai, o I o le afafine, po le atali o le atua. We have that knowledge of the future of the church. What? Everyone will be raised together with Christ. That's everyone refers to Christians, to those who are in the body of Christ. Note this truth of our knowledge. When Jesus comes back, He's come back for two things. Destroy the world and take His church. Only His church. I'm not talking about Grace Recipient Community Church only. I'm talking about believers of Christ, followers of Jesus.
O e ufa penau na whaola ina o lato wanganga. Ai loa lale mea moni leo, lale mea moni. E iel ke me ke oki ai, e a latu whaatasi malo wali e whaavavau. Whawhenga ien ma whanwhananga o tātou le ngā mea, whai mei ar kuskapa ia, mai kara ione, wa o tusi atu nei mei ate o tau, ina ia o tau I loa, wa I ate o tau le ola e whawavau. I write these things to you so that you may know that you have eternal life, so you can still live in this life and know that you have eternal life. You can still live in this life and know that when you die you go to heaven, not because you're good, but because of the faithfulness of our hope. O le wha maoni o lo tātou wha moe moe tangata o ai o Yesu Keriso. O Yesu lo tātou wha moe moe. I le whai ai o oe ma Kerisiano le whanau o le atua e te le ola noa. Le e iai le whaatua tuanga e aona e iloa. Mea na whaavaivai ai lau sa valinga I nisi teimi o na e te leo matua iloa le te leo le alofa ma mea na whaia le atua mo oe. Mea ngā ki whaavaivai, mea ngā ki masar saloi, mea ngā e te toi tau ma whaia I ngā lue ina lo oe whaolotanga, instead o le talia le whaatua tua, o le mea wa uma na whaia le atua mo oe. Whaupas fulma lima ngā whai mai e, a wā ona o tau o mea uma, ina ia whaatele ai le vi inga I le atua, e le whaafetai o le toa tele, ona o le alofa tu noa ua matua tele. Le asa o kari aku. Listen to this. For all things are for your sakes. Everything Christ accomplished is for His church. O longa maliu tanu mia malonto e tu, inga ia kupu mea ia, whātauina oe, tau a mea tonuina oe, ia whamau whailonga ina oe, whamangalo ina oe, tau whanauina oe, mea o manganga whai Yesu. That's why He say these things through Paul, for all things are for your sakes. Oi loa ngā alang whai Yesu mena na whaia, ona oe, le Kerisiano. So that the grace which is spreading to more and more people may cause the giving of thanks to abound to the glory of God. Apikusilo nga lakar whasa mōna ngangang kuspa ia, and I love it, whamai, whawhetai o le toa tele ona o le alofa tū noa ua matua tele. Le alofa tū noa ua matua tele. O le asa o kali aku. O le asa o me whai I le alofa na ua o le atua. E le tau ia te oe. And yet He chose you to be the recipients of that grace. And that's why we call it grace. Knowing. That word means this: full confidence, complete assurance derived of faith, a hope, certainty of the future bodily resurrection. This future hope sustained Paul in present trials. And that's the hope will sustain us in these challenges we face in this life. O le mea ngai ala nkako o sai. O le mea ngai ki nganga whai ele si o uso le mea ke ikai e te ono sai. Mea ngā ki nganga tele whainga tāle o langa e ke ono sai. Pe iangi au kupe, pe lengi au kupe e te ono sai. Why? Because you have this faith. You have this hope. E iai lo tātou wha moe moe ola. E leise isi mea wha whewhe ina le tangata talitonu. E sea, wa iei loa lona taunu unga. O lalo taunu unga. E toi wha tutu wina wha tasi ma geriso. That's our hope. We die in Christ. We live in Christ. Ele uma le oti le tātou sāwalinga. Matter of fact, o le oki, o le amakanga le ngā o mea manga ngai o lo tau tino mai e le tua ia te oe. And when you know this hope, you'll be able to place everything in perspective. You'll know, oh, these things fall into here. My priority is this. My children is this, my wife, my husband. You will know how to prioritize your life and your time. Why? Because we are living in this world, but we are not of this world. There are better things. There are better stocks, better goods, better treasure that are awaiting us in heaven. This knowledge fuels Paul's proclamation of the gospel. What knowledge?
knowledge of the life to come, knowledge of the future of the church. O le vava ai atu i le manuia o lo whātali mai ma le atua. Le manuia ngā o le atua lava e mawhaiona au maia ia i tātou. That knowledge gives him hope. That same knowledge will give us hope. O e wa ia le whamoe moe e le ngata o tangata talitonu, ai o tangata foi e le whawaiwai. They never lose hope. Look with me in verse 16. Therefore we do not lose heart. But though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. O le mele mātou te le whaavaiwai ai, a wa e ui lava ina tau wau ina umalo mātou tangata i whafo, ua whafo wina le i tutonu i le aso ma le aso. O kangaka i whafo whasolonga koe inga ma matua ma vai. Au tangata i tonu e whasolo inga kala vou ma maalosi, ma tupu tupu a kili inga maalosi. O le mele ngā le whemai polo, mātou te le whaavaiwai ai, therefore we do not lose heart. And I like that word for me, therefore. It's a term of conclusion. O le upu e a maia le taunu unga, po le unga. O le unga, ma tote le whaavaiwai. It seems like there was a discussion, there was reasoning, and this is the conclusion, what? We do not lose hope. We do not lose heart. Ma tote le whaavaiwai. And this is a wonderful statement for now le tua. The word lose heart is grammatically in present active, meaning we will never lose hope. We don't want to lose hope. And the reality is we will never lose hope. Mātou te le whawaiwai, o loo mātou le whawaiwai, mātou te le whia whawaiwai, o le a mātou le whawaiwai lava. It's our life. O lea, o lo tātou o langa, o le o langa e le whaavaiwai. Ai sea, wa iai lo tātou whaamoe moe, o ai se a whia whaavaiwai. O ai se a whia whaavaiwai, e whātau wāti ngā mawhainga tā. Pamea, e mamafa le taui. E leo se taui le anga, o le taui o le manuia. You know your dreams, young people? You know what you're dreaming, your ambition? Maybe that's the summit of your life. That everything you do revolve around that. But I want to tell you something. There's something that is much better, much bigger, much joyful than that. And that is this hope that we have. Therefore, since we have this ministry, as we received mercy, we do not lose heart. Paul is now repeating what he already introduced in verse 1. Mai o le mele mātou te le whaavaiwai ai, o I mātou ua iai le nei whaiva, ina ua alofaina I mātou. O le mea kaumai ngā, o le mālosi lea, o le afi lea ngā kule ia ia Paulo. There was the engine that ran the whole show. What? His knowledge of this truth, of this hope. O lona I loa longa malamalama e iai le whaamoe moe ola lea. Notice for me, therefore, since we have this ministry, as we received mercy, we do not lose heart. We are recipients of His mercy, recipients of His grace, His forgiveness, and because we possess all those spiritual blessings, therefore, we don't whaavaiwai. We do not lose heart. That was Paul's secret. That's what makes him bold. What? He knows the past and he knows the future. Na ye lolo na tuanai. Since we have this ministry, we received mercy. Oi loa oe tangata alo faina. Oi loa oe tangata ua whaata wina. Ol tato tuanai, that is the truth about us.
That's the thing already been accomplished, already been done. Well, ua whana wina I tātou ele tua. Ua whātau wina I tātou ele tua. Ua whamauwhailonga ina I tātou ele tua. Ua tau ameo tonu ina I tātou ele tua. Mea whamero kala Yesu, ele eise se mwhenga se ngia I tātou. O tātou na mai ele tua le tama I le tua le alo. O mea umanga kukupu. Do you know that? O iloa ea le nā mea. Lo pio pala lulo fale kongu lo fakamala I loa langa Cristiano. Let me tell you this truth that will give you hope. God will never reverse what He did in you. Ele mawhau kosuia le atua le tau watali ina o oe. Peila volo whalong kāle mwhau kulo kamai a oe. Okay, o le asui lo kamai. That's impossible. Same thing with this. And that's why that hope is concrete, it's secure, it's stable, and it's forever. E whawavau lo tātou whamoimoe. O le tuanai lana, a le ala lumanai. May He who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus. And listen to this, and will present us with you. Umanga ave tātou le tamā ia Yesu le tuanai, e toe ave fo I tātou ele tual tamā ia Yesu le lumanai. O le avā ke riso. I want to read this. Coming to an end of my sermon this morning. Fai mai. Il fai upo e sfuma le fitu. A wā o lo mātou pua ngā, ma masangia ma le vave mawai. How can this guy call this momentary light affliction? How can you call those persecutions light persecutions? Whawhewna tau whātau wā, ma tau māmaina. A tusai ma whamau maunga o Paulo na whasiotia. A tusai ma le tala na ave e se inalo na ulu, nga kipile ulu. And listen to what he say. For momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory. They are just momentary. E vave mawai. O lo matou pua ngā e masangia ma le vave mawai. Ai longa wa kikia sisi oe I lo whātuatua. Ai longa wa e whalpuipui I lo talitonunga ia Yesu. Ai longa wa leise me ke ngofu ai ona wa uma au tupe. E lave inga se anganga ia Yesu. Ai longa wa whainge o kala se ngu a koa ona o le tala le lei. Ai longa wa e maa lili fafo e leise me te nofu ai ma mole lo mangava leise o me ai ona o le whalotang. Ai longa wa sawa aina oe. A fe mai kala la apostolo mai, a wao lo mato pupua ngā, ma masangia, ma le mave, ma vai, o whainga tāle kau ki oso whanau le tua, wa ngā ongi me e mou atu, e ele ke me umai. Whātusa I le meo lo whātali mai, ma lo tātou ali, I ai tātou le ki ofa mai lau liang sa waina mai, they went and praised God, and appreciation of the truth that they share in the sufferings of Christ. A maua so wavangoa te pangatia ona ole ngaluenga le tua fai mau mafua anga te whaftai le tua. Ole au kuka, ole au fai kopai, ole au fai spuesi, ole au fai supu. Au fai koko leisa, ole au lau wha ili, ole au kaka, ole au wha kulanga ngfoa. Things that are seen and unseen. Behind the scene, we can't see most of the things that we're doing. O lo tu tau mawhai e whaamalosi a te oe. Whaapei o la tō e iai le whaamoe. A wa o whainga matua e luka, wa o lava I le oti marsawa aina I le tino e ti ngā. Mai karakuspa ia e iai lo tātou whaamoe ola. E le whaapei tātou e wa le ai se whaamoe. Tātou te whanau noa, a le o le whanau ngoa ka ngaka e le se whaamoe. O le whanau noa le tangata iai le whaamoe. A walo mato pupu ngā masangia ma le vave mawai e tupu mai ai mo I mātou le manuia ma mafa e matuasi sili ese lava ma le whaavavau. O le manuia e le ngate na ma mafa e silsi ese lava
ai le ngā mo singa kaimea e whaavavau. O tā, ngō whakonga ka koanga sa, we Christians, I want you to know this, we are blessed people. We do things out of that blessedness. We don't do things in order to be blessed. Ala, that's your blessing. That's what God knows is best for you. Why? But know that truth. We are the recipients of His blessings. We are blessed people. O tātou tangata whaamanuia ina. Whamai, o le manuia e mamafa, e matua silisili e se lava, ma le whaavavau. O kupenga e ke me umai. O lou heaus ngai ke me mika e lou maa losi, ma saunga le mua le ini mai, e iai le teime e titoe inai. A o le manuia le fola e le tuspa ia I, whai mai e whaavavau. E matua silisili ese, e mamafa, mai whaavavau. Verse 18, mai, o loo mātou le mana tunatu I mea ua vaaia, o mea e le vaaia. A wā o mea ua vaaia e ngata mai ia, ha o mea e le vaaia e whaavavau ia. O mea e le vaaia e whaavavau ia. O a mea e le vaaia. O a mea e le vaaia le talanoa e pōru. E ke le o vaaia atu I le iunga, e le o vaaia atu I le langi ma le o le whaavavau, ke le o vaaia atu I lau birth certificate, ua iai le atu e whai mauta maa. E te le o vaaia atu I lau siksengi le langi, ke le o vaaia kul whaamanga longa, ke le o vaaia kul lau whanau whauina, ke le o vaaia atu I le anganga o le si o uso. O manuia moni, o mea mongi mea tātou te le vaaia. O mea whaavavau mea tātou te le vaaia. Au mea ngai ke vaaia, e ei le teime e mouai. Le whelesi ma le lamo le mole o silo matua, e ele ke me manuminumi ai. Pele manuminumi foi, whamerkara foi le sa moa, e tau le pula, tau le moto, kakalango foi le neiva I tau, le ngei aso, tātou te rei loa po ai o tātou po ai o ngisi. Lai maa losi ma tala vau ke alka o mai, ua woki skenge, ua maliusko inga o skama. But that thing, o le oti, e le mawhaiuna tau fia I tātou. Mai le patipatia, ma le whawhataia, ma le celebratinga o lo tātou wha moe moe ola. O ia keri solea. To conclude, 1 Peter 1:3, wha mai, ia whawhataia le atua, le ta malo tātou ali o Yesu Keriso, o le na whanau fōwina I tātou, o na olona lo whatele, ina ia iu, listen to this, ina ia iu I le wha moe moe ua ola, I le toi tu mai, o Yesu Keriso na ye woti. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. We have a hope, and that hope is a living hope. It's a forever hope. We are hoping for the future, which is God is going to accomplish for us, fulfill for us all the promises that He gave us, He will fulfill for us. E elu tātou whaamoe moe ola. O e wa ele whaamoe moe o tangata talitonu. O e wa ele whaamoe moe e le whaavaivai. O e ele whaamoe moe o whanau o le atua. O e mao. If you're a Christian, you're a possessor of this hope. Not things me le tātou te wā aia toi malangona, matango, matofo. E iai le teime mawai ai. O le matango fia o le laulangi. Mea ngawhai mei solo monga ya. Vanity, vanity. All things is vanity. Aisea, e leska ngaka ele I ola ele o langa sili aku pe solo monga. A fia fai kenge o kenge au le lei umora ngangu unga ave solo monga. A fia fai mau o loa, o kupe umora laulangi nga ya solo monga. I le aka mai marka ka ua, o le aka mai uma ma mea uma sa ya solo monga. Me kala a solo monga, whaatau wa a mea uma. Le o loa ngai ki
te ngā pātia ai, e sili mamau atu ai le wha moe moe o whaia mo i tātou i le langi ma le ola e whaavavau. Whanau le atua le nei tai au, e iai lo tātou wha moe moe. We do have hope, and that hope is given by a faithful and mighty God, and there's no way we're going to miss it. It's awaiting us. Ave mai o whaamanuianga e mamafa, e sili, e whaavavau. May God bless your soul as you hear His word. Iovalo mātou o tua, mātou iai le nei o langa iai teimi, mātou te tu fasilia i lo mātou mawhai, ma lo mātou wanga vaa. Ai whawhitai e te whamanatu mai e le whaalango lo mātou whaamoe moe i so mātou wanga vaa ma so mātou mawhai. Ai whaalango mea uma le whaamaoni o oe le tua, le mawhai o oe lo mātou wali. Ona whatau nuina au pol kalame o mātou o langa. Ta mau mātou i loa lu i tau mawhai ngatā o le nei o langa whai mai e vave mawai. E le mawhatu salia. I le manuia o e saunia mo i mātou i le langi ma le ola e whaavavau. Ta mau mātou whaftai a te oe i le whātua tua o e au mai mātou te talitonu atu ai, ma whātua tua atu ai, i mea e lewa aia, mea mātou te le i whaalongo ina mua e pētai o lou fola mai, mātou te talitonu ai. Le li i mātou te whaftai ma vi ia oe. Au mātou iai le nei o langa le tū mau, ia atangia le whaavavau, ia atangia lo mātou talitununga. Ia au folfolanga i o mātou o langa ia sonei. Help us, O Lord, to live this life with the awareness that we're only here for a while. Help us to remember, O Lord, that there is heaven awaiting us, that there are blessings that are forever awaiting us, O Lord. Mātou whaftai e tu sa o fionga, whaftai lo nganga pa ia, lo fisoso ani maina i o mātou mālamalama ina, matali tolu ina, maola ina, ia le moni ma le matang o fia o au o fionga. Fo i le vi inga i lo suafa ono Yesu. Amen.